Alessa Bonici hija żagħżugħa li tesprimi ruħha bil-mużika. Minkejja li għandha l-awtiżmu, l-abiltajiet mużikali tagħha jippermettula tħalli warajha limitazzjonijiet, kapaċi tikkomunika perfettament b'mod mużikali. Ta' diversi kunċerti fit-Teatru Manuel, saħansitra anki daqqet mal-artist Taljan Gigi D'Alessa. Alessio ritna minna ta' żgħira li qisha l-mużika tixella xi ħaġa hekk ġo fiha. Ġifieri konna nkellmuha qisha ma tagħtix kasna, imma mbagħad kif tisma' l-mużika jew inkantala xi ħaġa dit tifla qisha tixel u tik l-attenzjoni hekk helpful attention. It-tfajla li għandha 19-il sena rnexxilha tkompli tavvanza sal-livell tad-diploma u ser tkun il-protagonista ewlenija waqt kunċert fit-Teatru tas-Salesjani. Minkejja diffikultajiet fl-abbiltajiet komunikattivi tagħha, Alessa tibni pontijiet mod naturali mal-mużiċisti li jakkumpanjawha f'partijiet mill-vjaġġ mużikali tagħha waqt li kienet qed titħarreġ fl-Iskola Nazzjonali tal-Mużika. Kaljan, pjanista bħala, li se tkun qed tieħu semm ukoll fil-kunċert, iddeskriviet lil Alessa bħala mużiċista brillanti li ma tippermettix l-ostakli milli joħonqula talenti mużikali tagħha. Nixra nikkomunikaw pereżempju meta nsaqsija minn fejn tridu nibdew, tippuntali li l-iskor u niftehmu ġifieri. Ġifieri bil-mossi minn għajnija kollox tinduna. Michela de Guzman Baljuyo hija mużiċista Filippina li wkoll ser takkumpanja lil Alessa bil-vajola. Hija qalet li Alessa hija mużiċista naturali, b'widna naturali għall-mużika. You can see her face and then really natural. She doesn't need any skill to practice how to show it, but it's already naturally. You will see it from her. So that's motivate me a lot because I said also, it's true, you don't need to practice how to perform how to move like that. Naturally will come out if you understand the music. It-tielet edizzjoni ta' Music Speaks Live in Multicolor fit-Teatru tas-Salesjani ser ilaqqa dan il-grupp ta' mużiċisti bis-semmu wkoll tas-soprano Sofia Grek għal kunċert ta' siegħa u nofs. Il-fondi mill-kunċert ser imorru għal Fondazzjoni Trust li fost l-oħrajn tmexxi programmi speċjalizzati li joffru opportunitajiet indaqs lil tfal li għandhom il-kundizzjoni tal-awtiżmu.